Ikiganiro ubucukumbuzi kuri URTV 250. Menya byinshi mu byaranze isi dutuyemo. Menya benshi bakoze ibikorwa bitandukanye kuri isi bitangaje. Menya henshi hatangaje utaruzi ko hari hano ku isi. Ubuzima, ikoranabuhanga, amateka n'ubundi bushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Nta mpamvu yo gushidikanya rero, byose urabisanga mu kiganiro ubucukumbuzi. Ubucukumbuzi ni ikiganiro ugiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV 250, cyangwa ugasura website yacu wa3.urtv.fr. naho ujye kugezaho icyo kiganiro nitwa Esdras Nemeye. Birashoboka ko wigeze kumenya ibihugu binini n'ibito ku isi, ukamenya abantu b'ibihangange babayeho kurusha abandi ku isi, ndetse n'ibintu bitandukanye byihariye ku isi dutuyemo. Twese tuzi umuntu warwaniye amahoro, perezida wa mbere wa leta yunze ubumwe ya Afurika y'Epfo, Nelson Mandela utaruzwi, umuhinduramatwara wigeze gutera ibisasu mu gihugu, umugabo wakoreye politike muri gereza, umugabo w'umunyembaraga waguranye urukundo rw'ubuzima bwe igihugu cyamubyaye. Ubu ni ubuzima bw'umugabo wanditse amateka, umugabo wahuje igihugu, umugabo wahaye isomo uyu mubumbe dutuyeho. Ikaze muri iki kiganiro ubucukumbuzi. Ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1990, isi yose yari irekeje amaso kuri gereza iri mu nkengero z'umujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Bari bategereje irekurwa ry'umugabo w'igihangange mu isi nzima. Izina rye risa n'ikimenyetso. Umugabo ufite iryo zina asa n'amayobera, Nelson Mandela. Aha yari amaze imyaka 27 ari muri gereza. Aha abaherukaga kumubona hari mu binyacumi bitatu byaherukaga. Ubwo yerekezwaga mu rukiko, Nelson Mandela yareganwaga n'abandi bagabo batatu bari bahuje imyumvire. Ubwo bahoraga mu gihugu bakoresha imyigaragambyo. Igihano cy'iki cyaho ubusanzwe muri Afurika y'Epfo kwari ukumanikwa. Mu kumba ka gereza Mandela yari afungiwemo, yandikaga imbwirwaruhame azavuga ku munsi w'ikatirwa rye. Iyi mbwirwaruhame yaragiraga iti: Bwana mucamanza, ni jye wa mbere ushinjwa. Narwanije ikandamizwa ry'abirabura ndetse n'iry'abazungu. Nifuza umuryango wigenga kandi urangwa na demokarasi, aho Abanyafurika y'Epfo bose bibona. Yari inyandiko ndende kandi yanditse mu buryo bwa politike. Yari ndende kandi yaranditswe n'umuhungu w'umutware waje kuba umunyapolitike. Yavukiye mu muryango w'abanyapolitike ahitwa Kuru mu majyepfo ya Afurika y'Epfo. Izina rye ry'umuryango ni Horisasa. Yakuriye mu bwoko bw'abatware b'Abamadiba. Yiga mu ishuri ry'abazungu, ajya muri kaminuza. Umuryango we wari umutegerejeho kuzawubera umujyanama. Nelson Mandela, umwami yamuhitiyemo umugore. Mandela aramwanga, avuga ko uwo mukobwa yari mubi, ahubwo arahunga yigira i Johannesburg. Ndamutilala, umwe mu bashefu gakondo bo mu bwoko bwa Mandela, yavuze ko impamvu Mandela yanze uwo mukobwa ngo nuko yari mubi kandi yari anafite inzozi zo kuva mu cyaro ku ivuko akajya mu mujyi Johannesburg.
Mandela yageze i Johannesburg mu mwaka w'1941 nta mitwaro afite usibye kositime yari afite n'akamareti gato. Mandela yiyambariraga imyenda isa neza kandi imwegereye. Ni ukuvuga ko yari afite imyitwarire y'abanyamujyi nubwo yari umwana wavukiye mu cyaro. I Johannesburg yahahuriye n'umugabo witwaga Walter Sisulu. Uyu Sisulu yari asanzwe ashaka abasore bakiri bato bo gushyira mu ishyaka yari afite ryitwaga ANC, African National Congress, ryarwanyaga akarengane abazungu bakoreraga abirabura. Sisulu yavuze ko Mandela yamubwiye ko yashaka kwiga amategeko. Ibyo bikanyira Sisulu kuko politike n'amategeko bigendana. Sisulu yahise ashakira Mandela ahantu ho gukorera mu rugaga rw'abunganizi mu mategeko, ari nako yiga amategeko. Mandela yari yihishe mu bandi birabura benshi batagiraga amahirwe yo gutora ndetse bagakorerwa ihohotera buri munsi. Ibi bikarushaho kumutera umujinya. Ariko iki gihe Mandela yari ataramenya icyo Walter Sisulu yamukundiye, kuko yari yaramukuyeho ubukerebutsi. Akigera mu rugaga rw'abavoka aho Mandela yakoreraga, Mandela bamuhaye amafaranga ngo ajye kugura ibikombe byo kunywesha icyayi. Aha Nelson Mandela yagombaga kugura ibikombe bitandukanye n'iby'abazungu, kuko bo bagombaga kunywesha ibikombe by'ibyuma naho abazungu bakanywesha iby'ibirahure. Mandela akihagera yanze kunywesha ibikombe by'ibyuma, ahubwo atangira kujya anywesha ibikombe by'ibirahure. Avuga ko abantu bose bareshya. Ngiki gikorwa cya mbere yakoze, abantu batangira kuvuga ko azikoraho. Sisulu wayoboraga ANC yahise atangira kumwigisha politike. Sisulu yari amenyereye umujyi kandi yari amenyereye n'ibya politike. Mandela we yari umwana uje mu mujyi vuba, ariko Sisulu yahise abona ko Mandela ashoboye n'ibintu kurusha n'ababikuriyemo. Igihe Mandela yabonaga diplome, Sisulu niwe wamuhaye ikote ryo kwambara. Bari inshuti nziza cyane. Akibona diplome, Nelson Mandela yahise ajya gusaba urwandiko rumwemerera gukorera mu ishyirahamwe ry'abavoka nk'umwunganizi, ariko babanza kurumwima. Bamusaba ko barumuha ari uko yemeye kwitandukanya na Walter Sisulu. Nelson Mandela yarabyemeye kugira ngo yibonere urwo rupapuro, ariko cyari ikinyoma. Aha ni naho Mandela yahise atangira kuba umunyapolitike ku mugaragaro. Yari afite ibitekerezo byinshi ku buryo rimwe na rimwe atavugaga rumwe na Sisulu, cyane cyane ku ngingo yo kumenya niba abirabura bagomba kuzifatanya n'abahinde mu kurwanya igitugu cy'abazungu. Iki kibazo cy'abahinde cyari mu byateshaga umutwe cyane Nelson Mandela, kuko we yashakaga gukora nk'intumwa y'Abanyafurika, ndetse rimwe yigeze gufata umuhinde bafatanyaga kurwanya abazungu, amuce ku rushyi aranamuterura amujugunya hepfo y'umuhanda. Mandela yari umusore w'ibigango wanakinaga iteramakofe. Uko ibintu byakomeza kugenda biyoberana ku mibereho y'abirabura muri Afurika y'Epfo, byatumaga Mandela akomeza ibikorwa byo gushaka impinduramatwara. Abirabura bagomba kuba bafite pasiporo kugira ngo bemerwe gutembera imbere mu gihugu. Ibi nibyo bise apartheid. Ku maradiyo, ubushyamirana hagati y'abirabura n'abazungu niyo yabaga ari inkuru iyoboye izindi. Imyigaragambyo yabaye yongereye Mandela amahirwe yo kwigaragaza muri ANC, ku buryo mu mwaka wakurikiyeho
Mandela yatorewe kuba umukorerabushake mu buyobozi bwa ANC mu gihugu hose. Aha ni nabwo Mandela yahise atwikira pasiporo ye ku mugaragaro, avuga ko nta mpamvu yo gutunga urupapuro rw'inzira mu gihugu cyawe, ndetse ahita anasaba abandi birabura bose kugira nka we. Uyu ntacyo yatinyaga, yashoboraga no kuzikoraho. Nk'umuntu wayoboraga urubyiruko muri ANC, Nelson Mandela yigeze kuvuga ijambo, avuga ko yumva ariwe uzaba perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo yunze ubumwe. Ibi byakiriwe nabi mu ishyaka kuko ntibumvaga uburyo agasore kaje vuba mu ishyaka kari kuvuga ayo magambo kandi harimo abayobozi n'abasaza bashinze ishyaka. Aha Mandela yahise afatanya n'uwitwaga Oliver Tambo bashinga inzu iburanira abantu mu nkiko. Ubusanzwe Mandela yiyitagaho ku migaragarire ye. Abakobwa baramukundaga, ariko Mandela yashakanye na Everine. Uyu yari mwene wabo na Sisulu, babyaranye abana 3, ariko Mandela akamuca inyuma ntanamwiteho kubera ibya politike. Ibyo byatumaga bahora mu ntonganya, biza no gutuma batandukana. Mu mwaka w'1957 Mandela yamenyanye na Winnie bahujwe na Oliver Tambo. Mandela yaramubengutswe. Winnie yari afite imyaka 20 y'amavuko mu gihe Mandela yari afite 38. Mandela yatangiye kujya amwigisha gutwara imodoka ko Winnie we atarabizi. Winnie yari mwiza cyane ku buryo abantu bavugaga ko umukobwa nk'uwo mwiza adakwiye umunyapolitike w'umwihanduza cumu utanamuha umwanya. Mu mafoto y'ubukwe bwabo nta bapolisi bagaragayemo baje kubasagarira, ariko ise wa Mandela yamubwiye ko uko gushakana kutazaba isoko y'ibyishimo kuko bazengurutswe n'abanzi. Ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu 1960 habaye imyigaragambyo yaguyemo abantu 69 bari barashwe na polisi ya Johannesburg. Abishwe benshi kandi bari abana n'abagore. Leta yavuze ko ibintu byacitse, ihita itangaza ko ANC itemewe mu gihugu. Mandela yahise atoroka ngo adafungwa, asiga Winnie n'udukobwa twabo 2. Yagiye kwihisha mu gace kari gatuwe n'abazungu, ariko hanze aho ubwicanyi bwo bwari bukomeje. Abirabura bapfaga ku bwinshi. Mandela byaramuriye cyane aho yari ari mu bwihisho, atangira kwibaza impamvu muri ANC batemerewe kwihorera. Yatumije umunyamakuru ngo amubwira kari ku mutima. Nyuma abayoboraga ANC baje kugira Mandela umuyobozi w'ibanga w'igisirikare cya ANC. Nyuma yo gusoma ibitabo byinshi by'intambara, Mandela afatanije n'uwitwaga Jackson, uyu yari umuvetera wo mu ntambara ya kabiri y'isi, bakoze igerageza rya mbere ry'ibisasu bari barakoze. Aha habaye iturika rihambaye. Mandela ibyishimo biramurenga. Iki gihe byagombaga kwibasirwa byari insinga z'amashanyarazi n'ahandi hantu hose hahuriraga ibikorwa bya leta, ariko hakirindwa abantu. Mandela yari atangiye ibikorwa by'ubushotoranyi. Igitero cya mbere cyagombaga kuba ku itariki ya 16 z'ukwa 12 mu mwaka w'1961. Iki gihe haturikijwe ahahuriraga umuriro w'amashanyarazi hagera ku 10 hose muri Soweto. Aya mabombe yashyuhije umutwe leta y'abazungu ku baturage, ariko Mandela yari imana y'u Rwanda. Kuri polisi ho yari umwanzi nimero ya mbere. Mandela yarahunze ajya muri Afurika y'Amajyaruguru gushaka ubundi bufasha mu yindi mitwe y'inyeshyamba. Ageze muri Algeria yahigiye gukoresha intwaro. Mandela yashaka gukuraho apartheid akoresheje imbaraga.
Mu Bwongereza, Nelson Mandela yahahuriye n'umunywanyi wa kera Oliver Tambo. Uyu yari umuyobozi wa ANC mu buhungiro. Nyuma y'amezi 6 mu mahanga, Nelson Mandela yagarutse muri Afurika y'Epfo, asanga abandi basangira ngendo bayobowe na Walter Sisulu. Bari barabonye ubwihisho ahitwa Livonia mu majyaruguru ya Johannesburg. Aha Livonia Mandela yari yihishe na bagenzi be, ni naho umuryango we wajya guza kumusura. Ariko bidateye kabiri, Mandela yongera gushwana na bagenzi be. We yashaka kujya gukora yidegembya muri Afurika, aganira n'abarwanashyaka ba ANC. Ikintu babonaga nk'ikosa rikomeye. Bamusabye kwiyoberanya kuko yari azwi mu gihugu hose, ariko arabyanga. Rimwe yitwikira ijoro aragenda. Igipolisi cyamwogaga runono cyahise kimufata. Babura ibimenyetso by'uko yateje akaduruvayo, ahubwo bamushinja gusohoka mu gihugu mu buryo butemewe ndetse no guhamagarira abantu kwigaragambya. Mu rukiko, Mandela yahinduye urubanza urubuga rwa politike. Yari yambaye igishura cya kinyafurika mu bitugu, yambaye agahu k'inyamaswa mu ijosi n'ibikomo ku maboko yombi. I Johannesburg yinjiye mu rukiko, abantu bose baraceceka. N'abapolisi mu rukiko bari bafite amatsiko yo kureba Mandela waciye ibintu mu gihugu. Yari icyamamare. N'umucamanza nawe yagaragaje ugutangara no kwitegereza Mandela umwanya munini. Mandela yasaga n'uwafatishije igihugu amashanyarazi. Bamukatiye imyaka 5 y'igifungo, ariko Walter Sisulu n'abandi bari hanze babwiye abantu kudacika intege kuko Madiba atazamara imyaka 5 muri gereza. Bavuze ko bazafata igihugu mu buryo bwa Fidel Castro muri Cuba, maze bagafungura Mandela horisasa. Ibi ntibyari gushoboka kuko Sisulu na bagenzi be nabo barahigwaga ariko batabizi. Haciye iminsi mike, polisi ikora isaka rusange, babasangana impapuro n'amakarita bishyira Mandela na bagenzi be mu bikorwa bitegura intambara. Kuri iyi nshuro bose bagombaga kumanikwa. Mu rukiko, Mandela yavuze amagambo ya politike aho kwiregura. Yabwiye umucamanza ko aharanira kugira sosiyete ireshya kandi ya demokarasi. Yavuze ko kinari icyemezo yiteguye no gupfira. Umucamanza yamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose na bagenzi be. Muri ako kanya imihanda yahise yuzura bigaragambya. Winnie Mandela umugore we yavuze ko atazatakaza icyizere nubwo umugabo yari agiye kumara ubuzima bwe bwose muri gereza. Abafungwa bahise bajyanwa ku kirwa kiri mu nkengero y'umujyi wa Cape Town, hafi y'inyanja ya Atlantique y'Amajyepfo. Ku itariki ya 13 Kamena mu mwaka w'1964, mu rukerera burijwe indege berekezwa Robben Island, mu kirwa gikonja bikomeye. Aha morale y'abagabo yari yashize, batekereza ko bagiye kumara imyaka y'ubuzima bwabo bafunze. Iki gihe Mandela yari afite imyaka 46 y'amavuko. Aho bari bagiye gufungirwa muri gereza, bakoraga imirimo y'agahato, aho batundaga amabuye bakoresheje ingorofani. Buri wese kandi yagenerwaga ikirundo cye, nta gihe cyo kuruhuka cyari gihari. Abafungwa babuzwaga kuvugana mu miryango yabo ndetse no kuvugana nabo ubwabo, dore ko no mu gihe cyo kurya batari bemerewe no kuvugana. Umufungwa yabaga yemerewe kwandikira abo umuryango we rimwe mu mezi 6. Aha ni naho Mandela yaga yandikira Winnie.
Gusa ubutumwa bwose mbere yo koherezwa bwabanzaga kunyuzwa ku bayobozi ba gereza bakareba niba hari ubutumwa burimo bwo guhumura abaturage bugasibwa bukabona koherezwa. Nyuma y'igihe gito umuhungu wa Nelson Mandela yaje kugwa mu mpanuka y'imodoka, ndetse iyo nkuru igihe yageraga kuri Mandela ngo ntigeze agaragaza agahinda gakabije. Gusa kandi Nelson Mandela ntiyimwe uruhushya rwo kujya gushyingura umuhungu we. Muri iyi gereza Mandela yari afungiwemo yize andi mayeri mashya y'uburyo bazajya basuzugura abacunga gereza, aho yabwiye abari bafunganye nawe ko mu gihe bazajya bababwira kwihuta bo bazajya bagenda gahoro, ndetse bababwira kugenda gahoro bakabona kwiruka. Iyo babaga bari nko ku murongo, Mandela yagendaga baca bongorera ati mwe gucika intege. Ibi bikaba byaragize intambwe ikomeye bigeza kuri Nelson Mandela, aho abacunga gereza baje kumenya ko ari we muyobozi wabo. Iyi yari intambwe ikomeye cyane kuri Nelson Mandela. Ahangaha ariko iturufu ikomeye ya Mandela yari ugusuzugura abacunga gereza ku mugaragaro. Umunsi umwe umushoferi wajyaga ubatwara aho bajya gukora imirimo y'igifungo yakundaga kubatwara cyane abacikagura. Umunsi umwe Mandela aramukomanga aramubwira ati Mister, twebwe ntago turi imifuka y'ibigori. Umushoferi ntacyo yongeyeho, yaricecekeye. Nelson Mandela yari afite amarere akomeye cyane ku buryo bari baramuhaye abarinzi 8 kugira ngo byibuze ayo marere yagabanuke. Imyaka 12 yarihiritse Nelson Mandela na bagenzi be bari Robben Island imbere mu gihugu. Amajwi n'amafoto ye kuyatunga byari icyaha gihanirwa n'amategeko, ariko ku rubyiruko rwa Soweto Mandela ntiyari kuzabavamo. N'urubyiruko rwa Soweto rwongeye kuzura kaboze. Aba bajene kuko bari barumvisha amateka ya Nelson Mandela nabo bateje imyigaragambyo ikomeye mu gihugu, ndetse hapfa abantu benshi. Ariko aba bajene intego yabo kwari ukujyanwa Robben Island kujya gufungirwaho Nelson Mandela yarari. Aba basore n'inkumi bakimara kugezwa Robben Island bajyanye isura idasanzwe muri gereza, aho batangije imyigaragambyo ikomeye, batangira kumenagura ibintu. Ubu buryo bakoreshaga bwari butandukanye cyane n'ubwo Mandela we yari asigaye akoresha, dore ko Mandela we yakoreshaga uburyo bwo gutuza, kwitwara ibintu gake, kandi ibi byagize akamaro dore ko byaje gutuma aba bafungwa bose bafungirwaga muri Robben Island bakurwa mu kwambara amakabutura bakambara amapantaro. Igihe kimwe kuko Mandela yakomeza kwandikira amabaruwa leta, minisitiri witwaga Craig yiyiziye Robben Island kuganira na Nelson Mandela. Iki gihe babwiye abafungwa bose kwimeza neza bagatunganya aho barara. Ibi babafungwa b'abana babitewe twatsi cyane, ahubwo barushaho kwiyanduza, mu gihe Nelson Mandela we yabikoze nk'uko byategetswe. Iki kikaba ikintu cyaciye intege abo bana kuko babonaga inzozi zabo ziri kwangirika, bakibaza ko Nelson Mandela baje bashaka yaba yaramaze gucika intege. Ariko aba bana ntabwo bari bazi strategy Mandela yakoreshaga. Mu mwaka w'1977 hari abanyamakuru mpuzamahanga bajyanywe muri gereza ya Robben Island kureba uko ibintu byifashe. Aba banyamakuru barinjijwe bajyanwa aho abafungwa bararaga, ibyumba byiza cyane bishashe neza. Icyumba cya Mandela cyo cyarimo n'isomero, ndetse harimo n'inyanya zo kurya igihe yabishakaga. Gusa abafungwa bo ntibari bahari. Iki kikaba cyari ikinyoma gikomeye cyane.
Muri icyo gihe mu mwaka w'1977 Nelson Mandela yari amaze imyaka 13 Robben Island hafungiwe. Winnie Mandela yakoraga ibirometero 1600 aje kumarana iminota 30 na Nelson Mandela. Inshuro nyinshi kuva Mandela yafungwa, Winnie n'abakobwa be barakubiswe, barafunzwe ndetse bashyirwa no mu kato. Ndetse muri icyo gihe Winnie n'umukobwa we Zinzi bafungiwe muri Soweto bamara igihe kinini bafunze, ndetse n'akavuriro bari bifitiye karatwitswe. Winnie yahoraga mu bitangazamakuru ndetse avugana n'abantu bakomeye. Muri icyo gihe Winnie nawe yari yamaze kuba icyamamare. Kubera Winnie kandi izina rya Nelson Mandela ryongeye kugaruka mu bantu. Mu mwaka w'1980 abantu bongeye kujya mu mihanda kwigaragambya. Winnie yabayeho nk'aho ari umuyobozi mukuru wabo. Mu gihe cy'imyigaragambyo kandi abayobozi b'igihugu batangiye kwiga ku buryo bari gufungura Nelson Mandela. Gusa bavuga ko bagomba kumufungura ari uko yemeye ko agomba kwitandukanya na politike, ibintu Nelson Mandela atakozwaga na gato. Mu ntangiriro z'umwaka w'1980 Nelson Mandela, Walter Sisulu ndetse n'abandi bari bafunganywe bakuwe Robben Island bajyanwa gufungirwa ahandi. Aha bimuriwe kandi Nelson Mandela yabonanye inshuro nyinshi n'abayobozi bakuru b'igihugu, harimo na Minisitiri w'Ubutabera. Basaga n'abari mu mishyikirano mu buryo bw'ibanga. Gusa mbere yo kugira icyo bavugana, Mandela yashakaga ko abayobozi bavuganaga nawe bemera ko ANC ifatwa nk'ishyaka riharanira icyiza aho kwitwa abaterabwoba. Ariko ibi byose byabaga abandi bafatanije urugamba na Nelson Mandela batabizi. Bo bakekaga ko Mandela na Sisulu ndetse n'abagenzi be leta yabajyanye kugira ngo ibashyiremo amatwara yayo. Mu mwaka w'1988 Nelson Mandela yaje kurwara igituntu. Ibintu byateye abayobozi ba Afurika y'Epfo ubwoba, batangira gutekereza ko aramutse agize ikibazo agapfa byashinjwa leta ko ari imuhitanye. Icyo gihe Mandela yahise ajyanwa mu nzu we ya wenyine. Iyi nzu ikaba yari inzu nziza ndetse ifite na pisine. Aha kandi muri iyi nzu Winnie yari yemerewe kuza kumusura akanarara, gusa Winnie ntiyigeze abikora. Abandi bafungwa babibonye kandi bashimishijwe nuko babonaga Mandela ameze neza, dore ko yajyaga anambara na kositime y'ibipesu 3. Ariko bishyiramo ko leta yamaze kumwigarurira ndetse ko yaretse kuba umurwanashyaka wabo nk'uko Mandela yari yarabyifuje. Kandi igihe cyarageze yicarana na perezida wa leta yunze ubumwe ya Afurika y'Epfo Botha. Mandela yasabye perezida Botha ko yafungura Walter Sisulu ndetse na bagenzi be. Perezida amubwira ko azabyigaho. Nyuma y'amezi 3 Walter Sisulu ndetse na bagenzi be bararekuwe. Ibi kandi byasaga nko gutsindwa kwa leta kuko aba bantu bari barakatiwe igifungo cya burundu kandi nta mbabazi bari barigeze basaba. Nyuma yaho perezida Botha yararwaye ubundi aregura. Uwamusimbuye Frederick de Klerk yaje ari imana y'u Rwanda. Isi yose yari itegereje ko uyu agira icyo akora. Hashize iminsi mike de Klerk yavuze icyari gitwegerejwe. Ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1990 isi yose yari imbere y'amateleviziyo bareba Nelson Mandela Madiba agendesha ibirenge ku butaka bwa Afurika y'Epfo nk'umuntu ufite ubwigenge.
inzozi zari zimaze imyaka n'imyaniko zarimo kuba impamo, bose babireba. Aha kandi icyagombaga gukurikiraho mu minsi ya vuba kwari ugukora amatora ya rusange ngo inzozi z'abirabura zibe zibaye impamo. Ibi byarabaye. Mandela aba perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo yunze ubumwe. Tubashimiye kuba mwakuriye ikiganiro ubucukumbuzi. Naho ubutaha. Ikiganiro ubucukumbuzi kuri URTV 250. Menya byinshi mu byaranze isi dutuyemo. Menya benshi bakoze ibikorwa bitandukanye kuri iyi si bitangaje. Menya henshi hatangaje utaruzi ko hari hano ku isi. Ubuzima, ikoranabuhanga, amateka n'ubundi bushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Nta mpamvu yo gushidikanya rero, byose urabisanga mu kiganiro ubucukumbuzi. Ubucukumbuzi ni ikiganiro ugiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV 250.